Talo at awanan tinapalabas sipod pimusay ni bakit mo. Awan ka din planom ang mga sawa manan, Fidel. Awanan iti panunot ko dayta, nanang. Narigat no awan katulunga manak ko. At da kayo matkantatang. Da kayo na ati tumulong kanya kamang padakkel iti putot ko. Una, ngam saan mat atong palbiag kat adda kami atumulong kan ka. Ay kat nugasat kung tupay ti makaasawan tumanayin. Nakat dumteng tulat ta, nanang. Madanaga naklakay. Anyat pagdanagam bakit? Ti anak taa, awan samot ten plano na ang mga asawa maneng. Di ta mabalin apilitan no talaga adinan kaya ti mga sawa. Madanaga nak nga rod. Asino nga'y ti tumulong kankwana no awantan. Panagkunak kat may mayat no adda manugang number 2 talakay. Makauray ka ka di bakit? No addan tumamam mo ni Fidel akap-kap ni kan na. Sigurado nga isupayin ti magibaga ang mga sawa manan. Mga sawa manan ni tatang ko, apong. Kaya't mo ka di ti maaddaan iti may kadwa amami, apo. Diyak mo aapong. Mala, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day tabanag bakit? Tila ibagbagamot ti taapo ko ta. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Awan aramidem ita Mari Merce. Awan matkit de. Nakaturog ti apok nga awawir ko. Apaya kasta ti kawus mo nga imay dito'y balay. Naglabaga pa'y ti lipstick mo. Nakashortpan ka pa'y. Ay na Mari, kastoy ti uso ita. Ti anak mo abalo ngay. Adda trabaho na ita. Ay, kasta iya. Makumikumatan iti trabaho. Ang mga numaliwayan ng ti mga sawa manon. Ay, wan nga rod. Nagaduma nga min ti sideline jay anak ko, Mare. Apay, awan plano na ang mga sawa manon, Mare. Jakman amoy ti dayjay nga anak ko. Awan samot plano nan. Nagadua babae dita. Ay na Mare, no amom laeng. Kanayon ko nga ibaga nga agbirok meten iti manugang number 2 me. Tapno adda katulungan na. Ngam awan metlata. May mayat no tulungam ta anak mo, Mare. Tapno makasapul adagos iti manugang number 2 yo. Kasano atulong nga iti aramidek, Mare. Isa pulam iti armen na. Ay anda nanang kanti apo ko yung tatang. At daday di likod ti balay. Nakatugaw da ijay. San mo't kami na malmalpas ti panagsarita da iti day tanga Olivia. Iti alas 12 pa yung agsarsarita da kita. Sumanublimot day ta bakit dito'y balay tatang. Manipod idinatay ni bakit mo. Kat nagbalindamot tayo anasingid kan nanang umaw. Nagalas pa'y mo't ti kawis na tunggal umay dito'y balay. Kan nagpuskol ti lipstick na. Diyak man amoy ti day tagayim ni nanang mo. Tunggal umay dito'y balay kat kasta ti kawis na. No daduma, pampanunutek pa yan akrasnak. Kat umay agpapacharming kanyak. Makapasurun nga rudan no daduma tatang. Oray sak. Nasakit mat ti matak ang makakit-kita kinwanay ti kasta alangana. Kasangay ni Erika nga anak mo inton Sabado. Anya nga'y ti plano manak ko. Agluto tayo ananang. Sige, siyak nga rodon ti makaamong agpalingke. Mang tedak to iti gatang yaw. Nagsweldo kayo ka din. Saan pa'y? Maadamot na batbate akwartak dito, inanang. Asino nga'y ti imbitaran tayo. Dagiti kabagyan kan gagayim tayo, ah. Sige, anak This ko. drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Happy birthday, Erika! Regalok para kan ka. Agyaman nak Lola Olivia. Ay nadinak manawagan iti Lola. Anti ko nam kanyak. Diyak kaya ti Lola ang awag mo kanyak. Ha? Apay ngay Lola? Basta, anti ko nam kanyak. Wan, may mayat ngamin adenggan. Awata buntoy regalog kan kabalasang kau. Agyaman nak nga ron, Lola. Ay, anti gayam.
Kalpasan ti trabaho, Leone? Kalkalpas na laang. Apay ka di. Saan kan nga overtime ita? Saanan? Kinapudno na, ka-out ko laang. Agawid akmatan. Itulog ka ni balay nyo. Ni, adayo ti balay mi Okay lang. At damot motor ko. Nabibiit no agmotor ta. Saan ka paymot nga inaklon? Amangan no adda makakita nga intulod na. Kat panunutan da nga adda relasyon tan. Awan dakes na no agkuyog ta. Ngamin, nabayagan na baloak. Sika, single ka man. Sa bagay, adda puntom. Orayan nakla dito ha. Taalaag tibag ko. Di ka po ang panaw Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mari Merce, adaman damagakan ka. Nay, kagap-gapom la itay dito'y balay. Adda ka manan, mare. Adda nga min nakita kakadwan ni Fidel nga anak mo. Babae mait. Nobya na nga taday jay, wano? Awan paymot na dakdakamat na akaaddat nobya na maray. Ay, talaga? Ay na, sapay lang ko mga ron, tawang pa'y ngagpaiso. Apaya kasta ti jar mo, mare. Ay, awan, concern naklaan ija anak mo. Amangan nga mino, makatumpong iti balaso ba sa babae. Narigatay. Narabyan ka mo, tanak ko. Intulod ko pa ngamin ni Leone, di balay da nanang. Leone? Sino day ta Leone? Ti pagdatdato nakakatrabaho ak nanang. No kasta. Pudno nga ron tinaibaga ni Mari Olivia kanya. Adda ka no nakita na akadwam a babae. O nanang, no aklunan nakli Leone. Yam amok to kada kayo. Kanta nga inaklon nakmatan Leone. Yam amukan kada kiti dadakkel ko. Kaya't dak nga tadagiti dadakkel mo? Wen, no asino ti kayat ko. Kayat namatan Kaano nga rod ayam amunak kadakwada? Inton bigatan, Leone. Si kagayam tinobya ti anak may basang. Nice meeting you. Nice meeting you, mat nana, tata. Nagamamuan nyo nga ikan Fidel. Iti kumpanya apagtrab-trabahuan mi, tata. Kastagayam. Kat, anyat plano yo. Agkasar kayo ka din, wano? Saan mi pa'y anapagsaritaan ti may papan iti day tabanag, nana? Okay lang, balasang ko. Dumteng tulat ta ka day. Ay, wan gayam. Naibaga ka din ni Fidel kan ka nga damay sa aputot na itipim mo sayan nga asawa na. Una na, awan inlimad ni Fidel kanya. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta balasang ko. Awan tumot siguro, tirumso aparikaw, taamumot gaya manday ta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Dayjay gayam tinobya ni Fidel, Mari Merce. Wan, Leone tinagan na. Oo na yan. Delikado. Na, apaya kasta ti reaksyon mo ngay, mare. Wan ata pa nagropro pa na pailaan kat saan ang mapagtalkanan. Nasingput mo, kan na respeto. Amang ano agin si singpailaan atap no maala na ti pa nagtalakyaw. Ay bagbagam dyan ak mo maray. Saan nga agdardaraso daw sta narigat ti may lawan. Kasla suplada pa'y jay nobya na. Jak kurso nada para kan ni Fidel day jay. Anya jay nadamag ko paray. Agpaiso ayang agkasaran da Fidel kan jay nobya na. Wen tanalpas metan ti balayda. Isarunutan nga si kaswan ti kasarda. Anya, nabit da pa yan nagayan ayat. Agkasardan. Paliiwan na kumapay maanaimbag ni Leone Ang mga nadamay limlimad na mading aramid na. Kan sigurado nga tabalasang. Ang mga nadama asawanan, ilimlimad na lang. Balasang ni Leone, maray. No ngay balasang nga ina. Saan? Talaga abalasang di agbalin amanugang may, maray. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mabit man laang, Fidel, ading. Ha? Nay? Apay nga ading tiawag yu kanyak nana Olivia? Ay, wen tadyak kayat nga awagan nak itinana. Iso amanang, kunam kanya-kanya. Ha?
Nadamag ko ngamin nga kasar kayo kanon iti mabiit iti nobyam. Pudno aya? Ay, way. Apay ka day, nana. Ay, sigurado ka kang kwanan? Kayat mo ti mga sawa iti suplada? Anya? Suplada? Kawan, saan ama nagisem? Style na laday jay, nana. Ngam nasingpot ni Leonie. Nasingsing pa malanga adayo ti bakit, ngamjay ubing. Ha? Madila ngamin tinakam ko, Fidel. Dandani inal daw kan minalam nga umayak agpapapansin iji balayo. Ngam apay adinak mapansin, Fidel. Ha? Nay, anya ti bagbagayaw, nana? Ay, tapno ibagakken ka, Fidel. Nabayagan nga dalimod apanagayat ko ken ka. Nana, asos, bakit ang kayon? Yung kastapay na ti bagbagayaw. Apay, dagiti laobing ayat ada karbangan na nga agayat. Kadama posok. Tawan laeng ti bumakit. Ngam ti puso saan. Istilyang pailaeng, Fidel. Sige, nana. Labsan kayo dito yan. Mabit laeng, Fidel. Ha? No kaya tenak, pagbalinan ka, senyorito. Saan ka pagtrabahuan? Mangan maturog lat kuem. Siyak tagtrabaho para ken ka. Ibutan lang, nana. Ang mga makakita ka da tayo. Nyabeti ko na inda. At dapay panawan mo nga agbabawi, Fidel. Sinaam tinupiam. Tasaan nga iso tinaykari para ken ka. Siyak tinaykari para ken ka, Fidel. Nana, nabartag kayong saman. Di mo ti bagbagayaw. Sa anak nabartag. Amok kan puno amin nga ibagbagak. Mariusa. Papuskol ko na ti rupa ka mangibagay ti puno amarikrik-nak. I love you, Fidel. Hindi pa'y laeng. Agkupit ti barukong ko. No jak mayabkas tiriknakan ka. Isa pang haasim. Danggam ko maamin nga ibagak. Pagbigyan na kuma, ngagayat kan ka, Fidel. Nay, una yan ti kasta suot mo ngay may dito'y balay, Olivia. Naka-crop top, naka-short pan ka. Sakit nangisitin ti lipstick mo. Saan mo tan analabaga? Wan, tanalidayak, pare. Anya? Kas makita mo't, nangisit amin akawis ko. Blouse, shorpan, sinelas, pulseras, aritos, kwintas kanda dumapay. Ayun, pati sa buok mo. Pinakulaya mo itinangisay. Ken patingipan ko nangisitan. Nanganak iti syokolati. Inggagarak ti saan ang nagtubras. Tapno nangisit amin na makita kaniyak. Apay, anyat mapaspasamak kin ka, Olivia. Adda ngamin ipanpanasak, pare. Adda ni kumare. Awan, ada ibagam kin kwa na. Sikan ati pagdamagak. Matuloy malang ti kasarda Fidel kan Genovia na. Wen, matulaw. Apay aday tamot ti sang kadamag mo aya. Ay, awan. Nadamag ko lang matkit di. Sige. Mabanakon. Pari. Kamaudyanan na nalpas matlaang ti kasarda Fidel kan Leone lakay. Wen nga rod bakit? Adda nadlaw ko. Kasla jak nakita jak kumarim adimar ay iti kasar. Ha? Ni Mari Olivia? Wen, Unan niya. Uray siya.
Jakmat nakita. Sigod-sigod no adda okasyon. Kat iso ti makakauna asumang sangpet. Nasakit nga ta tinakam na. Ah, taapay. Apay, di mo madlaw. Agkursunadan sa amot ija anak ta. Anya? Idida mo. At apag asyak ti kras na. Umidagbaybayag. Nadlaw kaun ani Fidel ti kras na. Anya? Wan bakit? Iso ana sakit lakid di tinakam na anang asawan ni Fidel nga anak ta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ada ka di ibagak Mari Merce. Anya day Jemare. May papan iti manugang mo. Apay ni Lune. Lima basak kami ni Jebalay day di naminsan. Kasta unay apan ang bugbog kaw na japukom. Ung-ungtan na. Agsangsangit pa yan japukom gapoy ti buteng. Anya? Wen, ay nakasta unay asangit japukom. Anya? Ni, apay nga tangay. Amangan kit di pa no kinabil na. Anya? Ay sos, paliiwom di manugang mo. Tano ka sa pula na pag sinaan nyo idaramidin nyo maray. Sana nasaya at tararamidin na yapo ko yaw. Nasaya at matay may ka dito'y balay anak ko. Apay ka din nanang. Anya di nadamag ko akas taunay ti sangit ni Erika idinaminsan ng aldaw. Nagkunamay. Basta, adda nakangeg. Ung-ungtan ka no di asawam ni Erika. Kas taunay ka no apa nagsangit di apo. Kasano ang mapasamak dahi ta? Kadin to pa ungtan ni Leonit anak ko. Pat-pat ganaunay ni Erika. Apay nga rod akas di tinaidanon kanyak ngay. Asino ayatin ang idanon kata kayo? Grabe mo't nga agarami diti istorya dahi ta no asino man. Nalabos mo tadamag dahi ta. Asino tinang ibaga nanang? Ibagayo man. Saanon, baybay amon. Saan na mabalinti kasta? Ibagayo no asino? Takumprontarag. Tapno saan nga agwam? Maditi kasta nga aramidon na. Baybay amon kunakmet. Asino kunak? Ibagayo. Ala, ngamdi mon sungatan anak ko. Baybay amon. Siya kun ti makisarita ken kuana. Ni Mari Olivia. Anya? Bakbakitan mo day judges mo sa? Uray ko man agpaisot ichis-chismis na. Saan mo tagparparbumat iti sarita? Panagdadahal ti kasta? Ala, baybay amon. Agayat ngamin kanyak day jay. Iso ati kayat na. Pag sinahaan da kami kinilyon Ay, nadlaw mimot day takin ni tatang mo anak ko. Agkursunada ken ka. Di lagbayin day jay kumare mo. Siyak pa'y ti mabain iti kas jengar aramidan na. Nay, asino day ta? Bakit? Danarding mo't akaaruba. Anya dagi jay imbunag da? Ay, jak amua. Ni, kadwada mo ni Fidel nga anak ta. Lalang, tatang, pasensya no dya ko nimpakada kada kayo. Ngam nagurder akon iti paaramid ko agit ti balayo. Paika ko ni tigay. Ni, apay payla ang apaikam itigate. Wan nga rod, gastos laday ta anak ka. Wan, tapno mailak dito unag. Kat awan ti basta makastriklatan dito unag. Agpakpakaasyak nanang. Di yun pa umayan dito'y balay day jeng Olivia. Anya? Day tamot lag chismis ti umay nakwan dito'y. Iso adi yun pastrikan dito'y. Makita yun mo, no asino tagtuktok dita gate. Di yun iluklukatan. Mabalain? Ay katwan esuntumot la pamadakas ti umay na ibagbagan no kwa. Nagalas taramid na. Nuti ko na nakit mapagsina na kaming agasawa. Santong agbaligi. Pati da tayo, pag-aapaan na. Gapo iti nagalas nga aramid na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Mari Merce! Ada ka! Umayak man, Mare! Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk ni Olivia di tagay. Bay am, di mo iluklukatan. Umay man agchismis daytan. Uray ko man no umay agpadigaw. Saan may chismis mo't ti umay na ipadpadigaw dayta ako marem. Wan nga rod Mare! makarengreng tingiwat na. Madamdama si kanto kat ti agawon na kanya kon. Ay narigatan. Ha? Mare! Sikamot bakit? Apay, agpaagawak mo't aya. Saan Ay, di Maray! tala mo
Sapay sumanort panumay dito. Iso na saya at mataadan gate dito'y balay, lakay. Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, ada umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti bagana. Song bata mo, dadak dito'y banyo. Jak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pauitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay, Juan, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pa'y laang, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, anda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pauit Ikuyog you the tatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Ang apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pauit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko na amat, ngam no bilang di na kayat. Di siyakto numabalo Naay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makichatagpay. Maki-video call lakpay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyom ka dijay kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na, awan magkididakas na makiboyfriend na. Tabalasa nga mat. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klatatawa maasawa. Wen matkit di ngam ni kita di kagdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalin. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga single ti nobyom. Kawan Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya, kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amuna nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat-naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktistan ng English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya,
Apay, adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kanuray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiday. Ay na, Inggulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di tamakasuro ka nga English. Anyat amaw. Ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Tay tulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apok, sorsorom kanon ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanyak. Ngam naging English aklatan nga awan gapgapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay din na panatawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nagbidyo. Masapul mo ta presentable ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimaknanga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no kunaan dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumteng to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, May liwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko, Kadwayon to amang sabat kanya ki airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, Maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati katas ng abroad. Apay sumangputeng dyan, anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport.
Ay mayat sakit diti trabaho na ijabrod Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madagdyang yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Medyo dakkel mo't at isweldo na ijay kas caregiver. Caregiver Kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Muwan siguro Adamo nga mintultulong mo no kwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak to nga rod. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabrod na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka unayen nanang. Mami ko nam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad di tao'y may kawa da makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad I will give you something. Ay haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbos samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibos nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay ngamin na masapol a warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't ko nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsub-sobra ti kwarta, mabalain. Ure, iwaras mo ti daduma a kwarta. Angam no agkurkurang kantumutlaang. Ure sa anan. Nagrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta la dahi tatang. Intun maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwila iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samat bus-busa mo nga ag-flight manain. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tubaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawag ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak kumamag, tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kun ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak,
Mapan kamin to kano ije pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Aya, ay na, nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadimo nga alaan kini tatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, si kakandya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumare. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sasawang magtabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali na manugang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na apay kaskari na aya ti kasta pampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso ti dayta. Ken apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akit mabalain. Ngam no dayta ag citizen awan lat amo ka. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na, nalalaing ka kangam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibi-libi ka, adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina, apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti amo ti tataw dito'y lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, amukon. Ilako tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang jay nobyum Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul jay nobyum 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro jay nuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau? Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti pangipaspastura ka dagitay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kon ti kwarta. Ag-flighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko tinuwang ken baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo ti kasta. Ken apay nagilimod kayo kanyak. Ay,
Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday dyan nga inaramid mi. Kat iso adi mi imbagakan ka, ta sigurado nga min adi mo kaya. Nangusaran niyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan niyo. Ay, kwa, binulod tinubyok nga afam, tatang. Sana balit ado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaang, apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam? Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay sus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kaw. Anya red flag nga ibagbagamot lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon aya, masukatan day tay ti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan din lobyo mon, Sophia. Nagplaitan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa jabrod. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man nga aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa iso pa kasaranak. Nga agawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Ay, sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, Sophia. Ano san nyo ti agabyawn ijitalaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho ijitalaon. Pag nakman nyo dahi tang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita. Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano ko liglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Tarasin yaw! Tatang, yamamok tinopyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabain ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan tirong mga pagbainam, balasang kaw, ta nanumo kami lang. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim diti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jak payam mo tatang. Kan jak pa'y sigurado no ikasaro ko wano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw may nasingpot ni Christine. Nagagat pa'y. Nalaing pa'y gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan man napintas tatang? Anya, ay nagloko kan.
Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Kristen. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam. Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan ko mat nga inaram ka tatang? Anya, kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't mangnamnama iti awan. Ken amangan no masikugaan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Ta damat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Kristen ta nagagayt ken nasingpait. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka nun ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay, inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, ken naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay, ken nasingpait. Swerte ni Rico, da jay ti maasawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti dadya Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas ti nobya na. Ay na, anwam tanapintas no sadot mag kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na saan arupa. Ibagam tuman na itaken kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti day di anubiyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day di. Katsigod mo't apang beauty queen ter armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang pumulot tilapayag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagbagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Kristen. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya amamom di ti lugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray dinak inyam mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't andi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rud matitoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay ayakas ta ka matreko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita.
Di kan agisorsori tila ko masaba. Agtalinad ka lang ni Tibalay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano nga ikasar mo tinubi, Amrico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat kakin ni Christine. Tanagagut kan nasingput. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa, diyang arod amaw no kasano nga ibagak dayta, oy. Mabainak nga main. Anya day taaya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa. Ada ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya't yo no mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramideng, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput may, kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ayaten na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayaten nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni Jabalay, tayam mo kay ti anak ka. Kwa, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kaniyam mo ka mo't lang kadag ti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang petyo anobya yo tatang. Kasano napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata dagitay lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka o kanya Alicia. Ti naktulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain.
Sigurado nga adna masao ti tao kada kayo. Oray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya kayo mo't tatang. Diyak pala agkasar kayo manan. Pauna endak pa yumot Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amadlan napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahil talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklat na balasang kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samat Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam sikare ikaw. Masurunak iti da dya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjay kan ka. Tasabali tinaram mo. Ha? Kurso na da nakangamin dayjay pare. Aya. Ay, oray pa nga ta isuntyag may sa babae di ti lubong. Diyak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan na kan kasi ka. Agpay sumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo't. Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumot ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga bagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Nakashort pant man ang naging indayon edi po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Baknang ta ayakit saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga jak amo pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka.
Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expirean ti panagayat ko kinkwana. Jak inayat iti husto tatang. Kagudwala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol nyo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngam ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal-alimtak kayo ngam siyak. Tanapimpintas ka no nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, diyak amukin ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta'y tunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kumanti kasarmay. Addakan ka dayta, kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam, makaamu ka, kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul dayta, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay antayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat mutlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay ket makamuka ano niya ti panunutam. Basta siyak, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payaglutaw. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagais, di mo panuynuyan Genobiam. Isurum nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, ang mga nusikapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti hospital? Kasanan nga iti kasarota, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. No kasta,
saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talupasan na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuan na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Oray pay, respeto kumamat iti pimusayan nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan makun ko nayo. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya, Agawid akon Manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak, Manong. Mabalin ka nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat naten ken prutas. Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mat mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wen Manong, ala, umaykan, tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang ang nagiti protas kan natin, ta pumanawak matlaan. Agawid ako na din. Manong Ago! Apay aya, pumanok kaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kuku ang bitang ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibirok ko nga ro diti signal ko ni cellphone ka. Tapno makontak ko ni Angela my loves ko. Ay, Angela manen. Ay na Manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot langit ti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo na kaapon. Anya, nakaapon ni apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tap na makontak na ni Angela my loves na. Anya! Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves count. Agaw, umay kan at mapantan ni di bangkag taintan nagaradaw. Napudo tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay matultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na bangkag. Anyat pampanonood sa maya. Madana ganak nga rod tatang. Tadibet ang reply ni Anghelan. Anghela? Jay ko na manubiyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw, itisan na nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan.
panunutem latan nga mga nobise. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak ka. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kasla ada pa karagsakam Ay na, amoy ulatan ano kasta ti isam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kinay bagbagam. Rumarak man langay. Papanamanin nga ay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amat tadalan mo aagaw. Amangan mo ano may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit di nana. Ay kawan na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang dayta anubyam. Kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no may scam ka dita. Palagi din. Ludan niyon ti papaludak. Danay, agawid akaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak manana di gayim mo, ani ago. Di ka di makonsensya, ti kas nga araminam. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amo mat, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela may loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan kaamo dos de jano biya manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ije istor, kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading ko? Jackpot yun ang maaramid niya ang hila ti mangmurus kanyak. Ket no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti kasapulan na. Malipatan na kamanan. Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka kanay? Hello, pare Ago. Aping imamag ka? Pagsarak ta kuma pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya na pare. Makilang na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitanta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare Ago, kumusta ka? Kasla da problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga rod pare. Jak ammo ti aramidag. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela may loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apeng ay may ka dito yung Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaag. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Kwa? Ay, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tibain na dwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon.
Nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan arimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga ano, maditirik-rik na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Unayen, na ito alam life ko. Kanayon daklat tanaluklukwen na kiti babay amanobnobiak. Musandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apayan, nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang, mapanakaw ni Jibangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsap mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy, talaga nga ada. Kala at agimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, uti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agarmanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din namang nobya. Saan tatang? Sakit lang ti bulsa na kita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, nuday tati kayat mo anak ko, akad nawan ragas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngayon yawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake, Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalyze ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay.
Kumusta kayon nga iti nobyam nga agnagan iti Angela? Ay, bayamon na jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasaan gaya man nasaya at ti ugali na jay babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan amay kariday iti ababae kan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid na dyan, ta nagbalon nga main. Kasta ka di tata, inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mapit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Nay, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyar ka nitaw eh. Huwag baray. Umana ko magkindaw iti pamakawan mo, kapo karagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko iti lipat. Kinapudno na, nagsiya na kami kanya Angela. Ta sana nasaya at ti aramid na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Wan nga rin paray, manglukluko na diyang Angela. Good. Anya ti plano mitangay paray. Kaya't ko kumamati makikadwakin kang garden paray. Ay good, mabalin lata apare no kayat mau. No, dakanwag di ti bangkag. Una paray. Sige, intapay nga rod agmerienda di tersina ni Nana Maring. Ay, wen gaya, maguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta nanang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda may sala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang ija. Ay na, daytoyan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya day jay pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon day ta babae. Kukamlat tay da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Julio, apayakas ta ti isimam. Anya ti isimam. Inaklon na kun jar armag pare. Ay good. Itama, saan na ka man na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado, naanos din nobya kitan. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan pare. Inta nagaradaw tanay algawain. Mun pare, ang adaman damagag? Anya ka din na jay pare. Talaga ka di mon kayat ti agayat? Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat agdapay bayadak iti pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayaw. Tanay narukupain. Amangan no marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausarin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakachampak manan ni tinangato a presyo tinatag. Ay, kawan anak ko.
Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runaken ka manong ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ka. Ti napatag, nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen manong! Mari Susan, lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wen. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo. Agaw anak, mapmaparin ti tawag. Talaga kaday ngawanin planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak, nanang. Naragsaka ko, noon niya ti adda kanyak kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka magmabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yan. Desisyon mo dayta, anak ko.